gagayem aman nalon ken mangalap adtuyen ti programa a DA Car Agritungtungan. Plataporma para iti baro a damag. Programa ken istorya ti baligi dagiti mannalon ken mangalap. Sagot kada kayo ti Department of Agriculture Cordillera. Pada-pada tay adenggen ti timek dagiti mannalon ken ti komunidad. DA Car Agritungtungan. Ket ita adtoy ti angkor manyo. Okay na yung pagkaksa papapagayang kanaming nakatunin iti Radio Sagada 104.7 FM. Din man iti oras iti programa tayo itatanga daw iti Miyerkules. May panggap iti DA Car. When may panggap iti Department of Agriculture. Manipod iti kini Madam Jubilin Valenciano. Kani Madam Josephine A. Dawan. Tama ba, ma'am? Dawan ba ang tamang pronunciation or Chawan? Anyway, Dawan. Okay. So, kapan tayo man din gano'n niya TV nga itatan na mabubuya tayo mo iti YouTube ni Ma'am Jubilin mga mangidiscuss at dapat nagiti bisita na apo. Mangidiscuss kadagiti kasapulan dagiti manlalon dagiti gardenero ken amin nga nakapaunag nga programa iti may panggap iti agriculture. So gagayam at pantayo man madenggan iti ibingay na itatangaw daw. Ma'am Jubilin. Yes, thank you very much kasama na Rafi. Yung bagat siya tayo amin, gawin siya ako mamin. Is na Sagada, of course, and then Intero ay Cordillera. Kanya mo tabihan siya Bali Valenciano, din kayo makagdadwa. Iti uno, iti may isang oras, and of course, kadwa tayo mo, iti may isang napintas na sa limit na veterinarian, iti probinsya, iti mountain province, may iso tiintay makapatpatang madamdama, amon tayo nagiti na dumaduma nga biosecurity, nga ramidin tayo, ang sipot ko na tayo, at dagiti dagrara iramanon, ang subsublimanon iti panagrayira dagiti sakit, dagiti baboy tayo. So, dagiti natin tayo pagtutungtungan madamdama, nga masakbay na, ngayon tayo rugyan, ngayon ikantay man, dagiti sumagmamano madamdama, kasamang Rafi, manipod iti Department of Agriculture. So, iti muna nga damag tayo manipod iti Department of Agriculture, ngayon katagtuturo iti Department of Agriculture, iti panangisayang kat, iti internal audit kadagiti farm to market road, anapundaran, manipod calendar year 2021, naging gana 2024. Iti July 27, 2026, official ang nangrugit iti audit babal iti entry conference, na pinangulwan ni DA Internal Audit Service, iti Baguio City, nga ni Assistant Secretary for Internal Audit Ernesto Enriquez. Kinuna ni Asek Enriquez at i-audit kat may patungpal tapno maamuan, kat mapasingkadan, yung kasanuan ay patungpal, dagiti proyekto, te aspeto ti pisikal, nga panakaytungpal, pondo, teknikal, na panagtunog, kadagiti lintag, implementing guidelines, proseso, ken dagiti napubaran, nga dokumento. Dagiti resulta ti audit kat direkta nga may pasa kay ni Secretary Francisco Pinchu Laurel, iti Department of Agriculture. Talo ang grupo tinaorganisar abuklan dagiti personnel manipod iti DAES ken Regional Agricultural Engineering Division iti Department of Agriculture. May deploy dagiti kadagiti na dumadumang probinsya iti region manipod July 27 hinggan August 8, 2026. Sigon iti report iti Regional Agricultural Engineering Division ada iti 202 o farm to market road projects may patungpal iti Cordillera manipod fiscal year 2021 hinggan 2024. Ti probinsya ti Benguet ti adaan iti kaadwan nga proyekto sumaruno iti Abra. In Patanggadmat ni DA Car Regional Executive Director Channeline M. Dumoyan, tinananay nga suporta ken kooperasyon iti opisina ti amin nga proseso iti audit. In paganatgat naman iti kinapatag na seguridad dagiti personnel iti papanda kadagiti lugar, kapo iti narikat nga terrain kad saan nga mapagtalkan nga panahon. Tinunamot ni Regional Technical Director Arlene M. Sagayo, nga daytoy nga aktibidad kat pasal ti panggap ti ahensya, iti kinatalgad, nga sayaat, nga panayturay, ka sayaat, nga serbisyo publiko. Iti sa balipay nga damag, tapno mapapigsapay, iti partnership, dagiti manalon, kan dagiti institutional buyers,
Nagkaulo ni ti Macro Asia Corporation iti may nga facility audit iti Seeds and Fruits Farmers Association iti Bugyas ken Bosigan Multipurpose Cooperative iti Mangkayan Benguet. Ti aktibidad ket pasat iti Market Linkage Initiative iti Department of Agriculture ken panagsabi nga panangituloy iti panagtitinulong iti Macro Asia Corporation ken dagiti manalon iti Benguet. Daytoy ket panagtuloy iti market matching meeting kaya organisar ti Agribusiness and Marketing Assistance Service wenno AMAS ken Agribusiness and Marketing Assistance Division wenno AMAD iti June 25, 2026. Ti meeting kadagdag iti gundaway kadagiti farmer cooperatives ken institutional buyers nagsarat iti napigsa nga market partnership. Iti audit kasinukimat dagiti quality and safety officers iti Macro Asia Corporation dagiti pasilidad dagiti farmers cooperatives and associations pakairamanan dagiti consolidation facilities, sorting facilities, kan dagiti aktual nga pagmulahan. Sinukimat dan o dagitoy kat umiso nga dagiti kalidad kan food safety standards nga kasapulan iti institutional buyers. Di facility audit kat may nga napatag nga proseso kat tumamuan no nakasagana dagiti kooperatiba amang surot ka dagiti pagkabungan ti merkado kan takno may kadtang dagiti sumarano nga ramidan sakpay nga may patungpal to official partnership. Mabodi dahito nga inisyatibo, ipakita Department of Agriculture kag tuturing nga panang suportana, iti panaglukat kadagiti adadong nga merkado para kadagiti lokal nga manlalon. Ipanggap kat masigurado adagiti produkto nga agrikultural iti Benguet kat sumurot kadagiti industriya nga pagalagadan kan mangtad iti napawat ken nasayat nga paggatangan para kadagiti manlalon. Iti ka tumapay nga katuluyan, iti damdamag, manipod iti DOLE, wenno DOLE, DOTH, mawa iti tupad para ti agro-tourism areas, nagkaykasa ati Department of Agriculture, Cordillera, Department of Labor and Employment CAR, kan Department of Tourism CAR, iti panagpirma iti Memorandum of Agreement, wenno muwa para iti panakaitungpal iti tudong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers, winutupad program kadagiti napiling nga agro-tourism areas iti Cordillera. Naangay iti panagpirma iti Hulyo 22, 2020 sa ACT Plaza Garden Hotel, Baguio City. Amang pasingked iti panagtitinulong dagiti talong ahensya, iti panangpapigsa iti sektor iti agrikultura kan turismo ti region na. Babaan iti agreement, may patungpan iti tupad program kadagiti agro-tourism sites, akasapulan iti panagsubli, wenno panangisubli, rehabilitasyon, kan panagpapintas. Dagiti manalon ang mapili babaan iti DECAR, iti mga ramid kadagitoy a proyekto. Mangtadmat iti temporaryo a pagtrabahuan, kan kanayunan a pagtangan. Iti mensahe na, iti DECAR Regional Executive Director Atty. Jeneline Imdawayan na kinunana iti panagkaykaysa dagiti ahensya ket manglukat kadagiti adado agundaway para kadagiti manalon babaan iti pagbiyagan, agritourism, entrepreneurship, ken panagduas dagiti komunidad. Kinunana pa ababaan iti agriculture tourism, may parangarang iti kinabaknang dagiti talon, katutubo a panakaammo, lokal a produkto kan kultura iti Cordillera, mangked iti adado akita para kadagiti manalon. Tapno may sigurado tinaimbaga panakay patumpal ti programa, may patakder iti Regional Joint Implementing Committee, wenno RGIC, abuklan dagiti representante, manipod iti DECAR, Dole CAR, wenno Dole CAR, kan DOT CAR. Titupad kat may sa community base, kan cash for work, na programa ti Dole amang iti temporaryo a panagtrabaho kanagiti underemployed, self-employed, kan nawanan iti trabaho ang marginalized workers, ang apektaran dagiti crisis. Pakairamanan iti agtutuloy ang panagnato ti presyo ti petrolyo, gapo iti tension ti Middle East. Kanayon pa kadagiti damdamag, may samanan na napatagadang itinaala ti lokal ang gobyerno ti Bapon Benguet iti panaka kompleto iti coverage with no convergence area development plan when no CADP, when no CDP. Kalpasan ti stakeholders sa Forum iti Hunyo 2026 nang idaulo ti National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development.
wenno NCI, SRD, iti maysa at talo nga daw at technical right shop, iti Julio 21 hingga 23, 2026, iti Baguio City. Iti right shop kat nagsurvey mangtulong iti Regional Convergence Initiative Technical Working Group kung Pildira. Iti panagulong kan panaguldos kadag iti rekomendasyon no manipod kadag iti membro nga ahensya ken stakeholder staff no may preparar iti draft kadpi bakon. Ti plano ket tambang survey akas sa pagbasaran dagiti programa kan proyekto amang pabigsa iti panagdua sa PILI. Araman na kadagiti prioridad ang maisurag, iti plano ti panagsuporta iti production iti agrikultura, panangipay kadagiti makinarya kan kagawan iti panagmula, panagpatakter kadagiti infrastruktura kan pasilidad, panakipatungpal ti agrarian reform, beneficiaries development and sustainability program. Panakasalak ni iti aglawlaw ken kinabak ng ti kinatao. Panang pabigsay iti disaster preparedness. Panang patanor iti lokal at turismo. Ken panang papigsa iti kapasidad dagiti opisyal ti lokal at gobyerno ken civil society organizations. Iti aktibidad impagkanatgat ni Charles Pikpikan, Assistant Chief iti Planning, Monitoring and Evaluation Division iti ACAR. Iti kinapatag ti agtuloy at tutuloy panagtitindulong ken nasaya at komunikasyon dagiti amin nga ahensya tapno makompleto ti plano iti naituting panawon. Nailalad mo iti napatag papel dagiti ahensya akas iti Department of Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, National Commission on Indigenous Peoples, Provincial Government of Benguet, dagiti barangay officials, civil society organizations, kaditi lokal gobyerno, iti bapon iti panang kompleto, iti kadpit. Tinalpas sa Convergence Area Development Plan, kat may panggap na ma-endorso iti National Convergence Initiative inton Oktubre 2026. Dagita kagayong dagiti dama, ganaga po iti Department of Agriculture, Ma'am Joby. Okay, so thank you very much sa kasamang Rafi. Iti panini patangatang tayo kadagiti na dumadumang damdamag manipod iti Department of Agriculture. Kathatay nga doon nga baybayagan na kasamang Rafi ang sipot ka kasi na pagkakatayan nga napintas iti tayo pagtutungkungan itang agsapa. So itang tayo man iti kundaway ni Ma'am Dr. Josephine Dawan, vet iti provincial government iti Mountain Province nga kumablaaw kada tayo tatanga agsapa. Mga Doc? Kada kayo amin nga kakailan niya ni Montanyosa, na imbag nga agsapa, sapay kumata, si kakaradkad tayo ang amin nga agdangag ito'y napintas nga paset ni kanyayo tatanga agsapa. Salamat. Yun. So, rugyakon na niya, Doc Josie, kung tayo iti topic ko tayo tangang sapa, way back 2019 gabing kat nag-occur niya kung natayo na ito'y African swine fever nga iso iti ng parigat iti industriya iti panagtarakon iti baboy. So, napayagon data, napaksyat na kita, kapo iti makon po naman na aramid nga actions iti gobyerno. Nga iti napalpalabas nga bulan, at damanan iti ko natayo nga kasla nga nag-reoccur, wano kasla nga adamanan. So, kahit naman nga damagan, ma'am, amo tayo nga naibagbaga iti nga diabetes delikado niya nga sakit ni iti nga babon na although kung natayo nga it will not affect the human body, but iti padadaman iwan ba talaga nga iso mapektaran. Anya ba ti rason, ma'am Doc, no anya ti gapo no apay na kung natayo nga nagsubli dahil nga sakit ni iti babon. So, nag-recur ko na tayo manan kasi naawan mo ito, nabayag. So, numalagip tayo nagruki dito iti 2019. Ya? Tapos, bigla nga naglaylo kasi numalagip tayo na-minimize ti movement kita tao iti nagka-COVID tayo iti Pilipinas iti 2020. So, makita tayo, no kanyak na may isang mga analyze, si dakkel nga nagapuanan manen, no apay nga nag-recur, kati movement ti tao.
Anya pag kami ti aramidan tayo, karo kanya tayo magtatarakan iti baboy. Baka hantay nga aywanan, no, hantay nga i-practice ti biosecurity. Anya ba gamin ti kunada nga biosecurity ti pagsasao tayo? Di panangalwad, no, anya di kunada, panang ibiro, panang protekta kuma ijay animal tayo. Taamo tayo nga dakkel ti investment tayo toy. Siyak na may sa agtatarakan amok no kas ano ti kanginan ti agtarakan ti uray may nga bakol na. Kat kanya tayo kumang agtatarakan no, da kabalinan na kumano, kas jay ti investment tayo, dapat aywanan tayo. Anya tati mabalin nga inaramid tayo, apay nga nagsublimanan. Ada ngamin di ay klase na daytoy sakit, daytoy African swine fever ngamin nga daytoy. That it will take 3 years sakbay nga matay day virus. Kat baka mat no adadagay na ilawlawan nga inasinan tayo, idi kapigsana ti virus, wano ada natay nga nasakit, kat pinati tayo, inasinan tayo, tapos inlako tayo, baka dagijay ti sources. Hami nga ipagpagaang akwa, ti utag ti nagapuanan na. Kanya, no maawatan baka laang. No ti may samat nga pagapuanan na gamin daytoy sakit, no ada dagitoy tattao nga nagapu iti infected area kasi no kitan tayo ditoy sakit hanga basta-basta maial-alis through angin. Daytoy kat masapul ka ng biyay ay mga ka infected nga virus kakasday tayo nga mismo nga mapansay kulungan jay sapatos tayo dagay usar tayo hantay nga agsukat sakbay nga mapantayo manan iti sa bali nga kulungan. So either or, jay karni or da tayo nga mismo. Kanti maibaga-baga gamin kanya tayo hantay ko mga ayuan or hantay ko mga rigaten nga hanga sayangan nga hanga ag-arasaw. Tirigat na namin, anya ba ti sustansya nga tanga maala da jay arasaw? No kanyak nga may isa, ta siya kadtatara ka na ibulbulan ko gamin, uray anya nga klase nga arasaw, ibulbulan ko dagita ko nga inainayon kadagay. Kanan ti baboy, ta, amo tayo mat nga makatulong ba day ta o makatulong nga mangitod ti sakit. Iso nga dagijay ko mati, maipalagip niya, tatakatanga ko, ipalagip nilang. Kasi datayo nga tatarakan, no kanya mi nga may sa amin siguro nga binaybayan ti responsibilidad mi, nga nag-IIEC, di pala, ipalagip nilang kumakan niya tayo, tapno ko at least nga mapalagipan tayo kan masayangan tayo kadagiti investment tayo. Dok, kasi talaga nga kuna tayo, ay ayaw niya, medyo banok tayo kuna tayo. Siyempre, kunang mo, di ko natin document nga, oray may isa lang, ititarakon tayo, no, haan tayo, nga aramidon, medyo umno, mawagas, kasano nga maprotektaran. Ngayon, dakto na nga investment na tati may isang abuya sa tadok, hindi ba nagmina tata? No, hanang agkamali 5,000 to 6,000. One, ti may isa. Buyas na tayo. Apay, adit ako ayuan, yan, tayo sayangan, dadya in case nga, mangyari na dyan. So, muna ni Dr. Tay, Dr. Josie na ito, ipalagip. Iso nga kahit tayo man nga, binsa-binsaan man nun ni Dr. Josie, no, anya da DJ kasi doon, aramidon tayo, tapno, maprotektaran tayo, DJ, animal tayo, may sa duwa, nang nangruna, dagipida ko na tayo nga, iti, tigerina, Dok, kasi, baka ulitin tayo, at tayo magbaga nga iso, iti nagkapuan na, no, apay na nag-reappear data, it might be, there's a possibility nga, DJ tinagapuan na, no, apay nga nag-reappear ulit, dito African swine fever, nga pagbot-bot nga tayo, ya, na mabutong tayo ang sipot tanuwan sa natamaan iti may sa agramarong data, ya. Katanya ba, Doc, DJ, i-remind tayo man, palagipan tayo man isuda, baka no nalipatan ka, na di proper management or protocol, tapno tikas tangay kat, ure ko nang siyak lang mo, sumsumurok, DJ, babuyak. Pero, adalat na nagigit ko na tayo nga reason, no, kasano nga maapektaran na DJ, baboy da, Ma'am Doc. So, number 1, malagip tayo, di arasaw, ya? Kadwang namin kada tayo, masayangan tayo ti arasaw. Ano alam, dapat sustansya nga maalay di arasaw nga ta?
So, diya iti i-research tayo tapno by yourself kat maamuan nyo. No, apay nga ta, ipagalmi. Kanti maikadwa, dagitoy no magapu kayo ka mga kadagiti kas pagarigan, urayan tayo nga amo, dati sakit ijay. SOP daytang nagapu tayo sa baling nga lugar, sakbay nga mapangka ijay farm mo, agsukat ka, intaraninti no mabalintupay kat it sounds funny ha, no ada ko makabalinan na agbigus kapay sa kamaban ijay farm mo. Siya nga mismo, practice ko, no nagapuak iti unknown source nga kuha. Aside from agsukat, anak nga mapanigay ti may sawon no duwa nga aldaw. Hindi naman kawalan yun. Yeah? Malugian ni Jai. So, daduna mapay, so nga in-encourage mi kadagiti dadakal ti girina, no ada ko makabalinan na, handa nga agdaya ayab ti technician. Kami man nga ko na nga dagito'y gamin dagay, handa nga masiputan mo, no? Handa nga mapuutan nga, nagapu dagay mi ti infected area, bigla nga napandajay lugaryo. Kat no ada kabalinan na, no talaga nga emergency, agisasagana kayo kung iti sa bali nga usarda, nga usarenda ijay farm nyo. No maminsan, kasla ko natin nga, adula amin kasjay nga, adula amin ba no ti malugi ka ti swine business mo? Kasi da kami ti concern ni, no apay nga ipagpaganit, get me dagitoy nga aramidan tayo ko kat ti economic loss. Amo tayo, nagdakkel tilugin ti may nga farm. Imagine, idi 2019 nga nagdakkel daytoy, ijay farm, ito'y sabangan, nagapu jay kami nga ay libawi nga pinatida jay asideg ti farm na amon tilugi na 1 million piman. Kat it took him 10 years, I think it's 10 to 15 years nga nang pag-grow ijay farm na. So, agsangit, na-depress ko pa to the extent na na-depress di aking owner. So, dagijay ko maminsan, antay ko nga panunutan lang, tibagbagi tayo. Panunutan tayo kumato sa baling na tao. Kaya ko namin nga road, anya nga ino natamaan ka, sika lang kuma. Hanga ibingay, tahanga na siya at nga ibingay dijay. Ibingay, the experience mo nga, mabalin ang kay nga umay. Sika nga mismo timang ko na nga, ang kay gumatang, ang kay nga umay ko nang iti padam nga agtartarakan na ang nga dijay no mamisang namin kanya tayo what curiosity. Enak man kitang. So nga pangasir da kayo nga swine racer, no ada ka kasjay. Awan ti biyan yun jay. Tikiti kas tayo, damo nga ipaganat-gat iti biosecurity dita farm dita kuno matulungan kayo. So as of this time, tikas lang nga maitutulong ni iti sagada iti nga case. Kat kwa, yalaw milata, ta isutin pa kasing timan ni LCEU, impakaasi da piman na mabalbalin hantay kung mga ito, tapno aday kastan na ditoy other swine racers na mang-irwar iti animal dat hangap amin nga dirong sagada kat swine racers kat malugi piman. So, allow me nga irwar da dagitoy baboy da, no may da mga lati shipping permit, ipakon-confirm mo ito'y munisipyo, no mabalin pa, maialaw mi daytoy. Tapno piman, anda nga mailawlawan. Kasi may site nga naliga. No once nga, dati mailawan nga lungsod, no ibanti Benguet, iti mountain province nga ang iyunag ti baboy iti lugar da. Awan ti pagapuan ti industry, wano livelihood da gitoy livestock races tayo. Iso nga pangaasi tayo no na atake da kita baboy ubi, anes nga mangibaga nga adati sakit ito'y ayan ni. Antay ko mga ladaladawin. Hanga de aguray tama ibus ni baboy sa natay siya ba? Maaman ng tula ang no kwa, no ada problema. Diba? No agsaysaya at kayo nga gilaklako, hamimat nga maamuan. No apay nga no ada problema, anyo nga ibaga nga dagos, kat bilang daw-dawat mi kumakanya yung swine races, no da kabalbalinan na, uray may salang pinatay. Umayo ibaga nga dagos, ada iti Municipal Agriculture Office,
ada iti Provincial Veterinary Office. Tati kanyami, nohang na kanyang ti Municipal Agriculture Office, tawag da kanyami, adati kaslang linkages ni, tapno matulungan da kayo nga agtatarakan. Ayun. So, nagpintas DJ niya nga ako na tayo nga imbaga ni Doc Josie. Pamalagip lang apo niya. Hantay magbaga nga adda iti ko na tayo nga biktima dito sa gada. But this is a reminder na dapat nga aramin din tayo. Ulitin tayo yung bagana niya numero 1. So, pay so DJ. Kasi it might be ko na tayo nga nalipatan tayo nga dahil yung protocol nga no na pagkapupayti sa baling nga lugar nga tagapapura ka nga mapanmangpakan ijay baboy mo nalipatan mo niya nga mapan kung natin ang sukat si kung naman yung mapan hindi kami malpas ka nga pakanti baboy sa kantong digos niya do tapno mapreventaran DJ baboy mo sikat nga apanagpakan umuna nga ang digos sakbay nga sumulong ka ijay. And of course, kung na tayo, ang procedure ko na ni Ma'am ni Doc Josie, niya, kasama ng Rafi, nga dapat, no anda iti gumatang, niya, Doc. Pag gumatang iti baboy mo, don't let them go near. Diba? Kasi nga mas may metno, sikanti mangiruan, ijay, kung na tayo, nga ilakom, ipan mo ijay, ayanda, handa nga isulat imapanta, it might be nga, palay mo ngay, no? Sorry talagang niya, kape, wala mga nag-spitzo na. Pagkat nangan gayam iti. Infected, it might be ba? Mabalin na dyan, no? Hamat iti. In contact ingestion, or you come in contact with the Infected. with the ingredient. Naging bago tayo, naging jealous tayo. So, may sapay ko, hindi ko na tayo nga, putbat. Well, yung putbat na niya, Dok. Anya ba na po kami, Dok, iti mabalin nga usa ron dat nga may kapal yung putbat. Tapos ikas na nga ko na tayo, ma-disinfect. Okay. So, ada di makunpon nga disinfectant. So, da kayo nga da baboy na, ang kayo nga atubili, aduti supply tayo di probinsya nga nagapupi man di regional office. Aduti disinfectant tayo, iso na nung masapolyo, may kayo lang jay office. Kaya na nasawan kami di ko na ni ma'am, agika hangan necessary nga nga ag-build kayo iti pag isaw-sawang ni saka sakbay nga umana. Mabalin kami nga ti aramidan ni jay dagay rutrot, adumat dagay bulbundang tayo marutrot. Isuti kabil mo nga pagpigadan dangan sakbay nga umunag di bisitam, agpigad pa ijay, pinakbuha mo ti antibiotic. Ay antibiotic ay disinfectant na kunakuma. One. Kaya pagbagan ni Ma'am Tatay nga centralized ko nga ti pagalaan ti baboy. Actually, jay mayor dati man jay na to, hindi na pang kami na ti coordinate, na pang kami panggap ijay kaso da nga nagpositive dati SF. Kunada piman, nakuha. Kunada piman, we're doing our part, so, ikas lang mabalinti man nga i-suggest me, no may sir, we do not let those people come in. So, na-plano piman ijay, kada barangay, ada maited nga, kaslangay nga knapsack sprayer. Tapno, kada barangay ko wano, kaslangay nga, consolidate da, at ako na aramid nga kasla nga hoarding area or pang-ornungan da ijay baboy. Tapno dagito'y buyers hanggang nga umununag. Kan sakbay ko mga umunag da, ijay checkpoint da, sprayan da kumapay ti, disinfectant, dagyay, lugan da, kasla na ijay COVID nga, sprayan tayo dagyay lugan nga umunag. Kasi kumamat, tapno at least may nga mapreventaran no manantay nga mapasar doon mapreventaran kasi adagtan so dagay ti mabalin nga steps nga ikasta tayo nga mangtulong kada tayo nga agtatarakan kasi awanan ti mabalin tayo adagtan dahil nga sakit ng ti mabalin nga rami din tayo no mabalin pasar doon tayo kung matapno anya amin nga tao kat man. Yun. So,
nagpintas na dyan nga action sa niya, Doc, iti naraming iti munisipyo tinatonin. Kasi talaga nga, ayun na, sayangan na, di DJ pa nag mainpektaran niya. Na baboy. Tamo tayo mo, aminin tayo, datayo, di Mountain nyo, sa Wanong Mountain Province ko na tayo. Awan, nakakamali, Dok, awan tibalay na awan baboy na. Halos Ano ba? Halos amin ni ko na tayo may kat, tayo so di may sarita nga source of income, di ba? Pasano iti monitoring nyo, Dok? Halos nakikitaan tayo, da kami mas daw kami nga. Kasi iti nakikitaan mas laawan baboy. Oo. Pero mas daw kami lang iti shipping permit nga is issue mi. Nya kat sagada ti may nga kapigsaan nga agir-irward iti baboy. Adapi man dyan may nga buyer nga impa-stock mi nga taga-tadyan kunak man no mabalbalin haampay kunak man. So kita nyo, di lang banag kat dakilan nga kalugian ti sagada kasi anya sino may timang alat ti baboy da. Yung nakikitaan tayo quarterly, the last quarter, imabot sa nga 600 plus yata, in war tayo, in ship out tayo. Kat tinapigsa nga buyer tayo, benget. Iso nga nung mabalbalin ako lang, ti benget nga, kasi ka matiaramidan nyo, agkong comply kami ata, anya nga, iso ti biyangan mi, pina, ayan mi nga gobyerno, at comply kami kasi talaga nga isuga ti no kitang dagay no check yo dagay shipping permit ni kat bugyas bengket kung kunana pimang kat ayo no da kami agyama-yaman kami ta adada amang sulbar ito'y kwa tayo mga problema tayo mapangipanan tayo ba titarakan tayo tano ito'y laang basit lang ay gamin kasi pipagaamok gamin kaduan kada tayo mas kaya tayo di imported apay nalaklaka namantay nga among nga kaakibat tinalaklaka nalaka nga madadaol tas jay di ba no kumabado kat nalaka dayta iso nga madadaol mapigis nga daros kas lamat kumadayta siyempre no kumatidaw dawat nilang kumanungay kumala ang patronize ang tayo tayo sariling atin. So, dagay barangay piman nga umay refer sa office ito namin. Nung nga i-schedule yun na lang. Kakao infected irihan yun nga irwarn no da kabalinan na. Tapos da tayo matngatataw hanga porke nalaklaka ta gumatang ka. Among bijayan no apay nga ilaklakada adda rason no apay nga ilaklakada ket nagminagaw kas latiburias. Gagamitin nangyari si Cervantes iti. Inbusdos na ti 3,000 kaakibat na madgayang PSF. Kakasjay nga banag aghan nga biyay grabo di opportunity ta nalaklaka. Namamo nga amo nga idus-dus na lang dagijay kasi kayat na nga to get rid kan handa nga permi nga magmari. Well, uray dagiti pa atin eh. Iso nga pangpangaasi tayo kumano kayat tayo nga agsardon dayto adda ka da tayo dayta. No kayat tayo nga sumardon disiplinaan tayo ti pagpagi tayo. Amo tayo dayta. Okay, partner Jovelyn, can Doc, iti pala ang COVID-19, iti ada ni Rumar na isabay iti ESF, kagaya man na. Tama ba kung anak na malilaw, iti naapiktaran, kas pagkari-gamit yung may sa munisipyo, na naapiktaran, iti ESF, nakunaman kong red tag, na red paisuta. Kat iti mabalin namang distusan dahil iti baboy na kat iti matlang munisipyo nga red tag na. Ang kalinga kasjay to? One, sir. Basta ti mangyari, tatlo nga permi piman nga kaasimat dagitoy tandamat nga basol piman no apay nga napandisakit kamo. When kasjay sir, so no okay lang mo red kasla itoy, kasla idi isagada mabalinda nga agi kwa iti tabuk iti red provided nga kwa sir na yung provided nga healthy JE travel da pangaasiyo healthy Okay. kuman no signs of infection.
Hanggang pa nga na ibagaman nito, kababaling nga travel tayo iti baboy tayo iti red, no ada ka iti red kat mapanga iti red haan. Kumangatas na iti panakawat tayo kagayam, kat di jay sapay kumatan na impaglata, di ay na nasaya at di jay baboy nga hanga natatamaan no mabalbalin. Tapno iwas tayo iti panag-alis natin kita labsan tayo nga lugar ngayon, tayo nga amo na kita kagayam. Anyway, di kita tumapay dito ito, kasi dyan imported meat. Apay namin nga, data imported meat. Nga mo tayo nga isumot na iti may sang makagapo, no apay nga adadag iti matamaan iti sa iti baboy. Well, anyway, iti municipio iti Sagada, yan, nakaskas lang, nakaskas lang, or nakakaawa ko minsan. Okay, sabi natin, Tagalog na yun, ha? Anyway, gagayam, antayo pa lang, katayin din na taga-Sagada, antayo pa lang na nabaga, antayo lang na nabaga nga iisip siya dahil di Sagada. Lumampay ka sa, antayo pa lang mo iti panag na, dagiti tarakon tayo, no apay at dagiti matmatay, aminin tayo, kakailanan, adumatanan, timatmatay iti babay tayo iti Sagada. Although, kawampay iti naibaga, no ESF, no hakan. Isong Dok, anya ti aramidan iti umili iti Sagada, kahampay lang na-check no ESF, no haan. Nung adumatan kinagpaiso na ato ti matmatay na baboy iti Sagada. So, sir, first ko mga maramid niya, daw amo tayo nga dadya sakit. Ngayon, kantay nga na-confirm gawad ta. Aduti, padpada na dahil nga sakit. Adaday ko na tayo nga cholera, adaday PRRS, nga titantama na lang dahil ni PRRS, kat dahil ito breeders. Actually, di damo man dahil tato discussion ka ni RTD Sagayo, na pwedeng PRRS dahil tayo breeders sa amin. So, kanyaming amin nga may sa may timanda Dr. Bagawi, apan outbreak of this disease na panda nakipagtungkol ni Mayor at panantoy man ni Mayor nga aguray man kasi ti purpose na ma-out kumapay lang piman dagay baboy sakbay niya agputok na ma-confirm nga ESF kasi iti previous timan ti Sagada inang isubmit nga madipap dagay pagpapuda kat kasla kumbaga sa kwatot awan timan kinaibayad nga iso kinaipromise. Iso nga, kasla nga itiman ag-alangan. Kung baga sa paamok na kukuha na kasi pagsayatan timan kita tao, iso nga, itata timan agumay man, basta irwarda pa ilabita ko. Ngayon, kasla nga latest nga news kat they are submitting laboratory sample for confirmatory diagnosis. But hoping nga Orekas de kumati action ng we swine raisers, we do our part pang pangaso tayo kuma. So ti ipagpakasin awan ti mabalinan ni gamin. Ang kami nga makamagic nga mag-stop ko ita nga sakit niya. At titinulong tayo kuma. Nga mangpasargan dito nga madamang nga problema tayo. Okay. Well, anyway, Doc, itigamin na palabas sa may panggap dito sa Sagada kasi talaga nga nag-organ na kasi inahin. Inahin ba lang namin dyan yung mother? Inahin ba yung tawag sa mother na One. Again, Doc, mostly di namin ti nag-break yan na kat no kas pagkaligan ma'am tayo, Doc, no kas pagkaligan iti inahin tinag-break yan. Iti natay. Iti sumasarulong mo talang kat nakakakan anak na lang tapos at masikupay matayon. Kung iti punatan na hag cholera ba yan, Dok? Hag cholera. Makaalis ba ti hag cholera? Kapag iti ayang pigles rin na iti sakit na hag cholera kapag iti natumapay kasla iti pigles rin na iti klasik iti bago Dok. One sir, dati highly contagious TB, awan pa lang data sikat nga ESF. I see. Ada pa dyan may isang na-confirm hindi tutukan, dahil porcine respiratory reproductive syndrome.
Dijay, di tamaan na dijay, kat nagana, di tamaan na dijay, kat puro breeders. Gusto nga tingkas kastada piman dijay nga nang tipagsayatan na day TPRRS nga sakit. Once nga awan timpiktaran na nga baboy ang sardan. So, tingkas tada piman ng permit di adapay EDP service ni Dr. Rovaldes, every day nga makmapan, hindi tukukan. Tatanga aldaw day, ito yung may isang kulungan, tahang nga mabaling doon nga umalis nga dagos. Tay, imbis nga po natin nga apan tumulong, apan tay kitiag na yung problema. So, tikas ta na, apan ijay may isang kulungan tatama, nga la ijay timano nga sample, and then no bigat man na yung tagawit taagdikos, sabali man na nga kulungan. So, kas jay tingkas kastada, hindi nga nagkulkulit. Gusto nga dagijay kumaki, precautionary measure nga ikasta tayo iso nga ti baga-bagamin no da umay sa opisina. No kasta nga da natatamaan ket may maysa ka nga agpakan. Ikasta mo na ang healthy. And then from that unhealthy animal you go out na. And then tomorrow no malam nga may apang kaagpakan manan ang mabalbalin agsukat ka kan sukatang di chinelas mo. Punuhaan adangay dagiti plastic nagadumat dagiti plastic bag na dagito. Isupot da kadagi sakada tapno no malpas dadat agisa saganat basura basuraan ibasura da tapno separate da iya dayuda tapno after nga ko sa ganturan. Nasjay. Okay, so kagaya mga kailan dagitan nangigan tayo nukas ano nga talaga iti panagkaming iti baboy nalawag iti kasla iti kinalawag ti ulan ket kinalawag iti sun English na yun iti inbaga nito ket iti imbingay ni Ma'am Jubilon may panggat nukas ano kas ano iti proper iti kunada nga biosecurity nagrigat nga so kasi Doc Ma'am Jubilin iti ngamin ugali tayo kasi po iti ngamin ugali tayo iti baboy kasi antayo nga amo iti mapaspasama iti kabijatan na amo yung matenya na yan ngano no ada iti parents ko dita nga babakitin, kita lulang dita, kanyanyaman dita. Kailangan talaga nga nakasagana kan kahamot nga kunata nga hamot nga tibabi ka tagbalin nga sa'yo, tiwin lang ka. Kaugalian tayo, matkagayaman nga uray hanggang agpitiri, ngam kasakulan nga adda iti, taragan mo, nga tuwatan mo, nga nakaigid. Tahan tayo nga mo iti mapaspasama, iti kabigatan na iti inaldaw, inuras sa tempinunan. Kaya, so, nakita kaganda kiti na ibingay da po, may pangkipiti biosecurity, no kas ano nga talaga nga tamingan, dagiti tarakan tayo, dagita tipatsyan tayo. Kasla da ito yung arasaw nga da ito Nga may isa kami da ito yung arasaw, ato kami nga rin, kakailan tagasagada, restaurant, sa pantayo ana, antayo nga mo, no yung siyempre katinaga po iti, kanya ko na rin imported meat. Actually, nagkitamot lang imported meat nga di utangka, Dr. yan na mag-jubilin. At akadiditi sa gata. So nga, nukit-kitaan tayo data, baka isupay data iti may isang makagapo, gapo iti imported meat. Tahan tayo nga mo, nga talaga, sa dinyo, tinagapuan na data nga baka pa'y adabis mo sakit. Na dahil na pinakita winunatay sa danto, inatag amo yung nagtutuno nga naglalay kita tao tatanong pagkapiti processing iti meat, iti ham, iti longganisa, iti anya pa diya, kita ang processed food. Antay nga mo, wala, paiso magapon ti Pampanga best, kaskada, kuna tayo mamantay nga mo data Pampanga best, baka, data longganisa kat, antay nga ti amo, antay nga pagpagaan, antay nga mo, nung ay affected tayo iti ESF, at nalalain tayo matmambangan iti imported kagayom. Okay, Ma'am Jubilin, anya pa, dagiti kaya tayo nga ibingay itatang aldaw. Yes, thank you very much. Kahit naman ito damagan ni Dr. Josie kasi ito na tayo. Naibaga na tatay, at dadagiti na duma niya, aside from African swine fever, at dadagiti klase na nabanggit ni Ma'am Tatay na sakit. Kasano ba mga itimay sa nga halimbawa, hog raiser, kasano na ba nga ma-identify
EJ klase nga sakit nga din tag EJ baboy na no if it's an ASF or another kind of disease iti kuna tayo bababoy nito. Okay, so ada di ko na tayo nga laboratory confirmatory diagnosis. So, kailangan nga dagiti baboy tayo nga agsakit, maalala ti dara, maisadmit dahil laboratory. Kasi da kami tentative diagnosis, nung makita mi lang jay symptoms, base kami lang jay symptoms. Ngam da kami matlang nga veterinaryo, kailangan may di ay confirmatory diagnosis from the laboratory. Tapos, kahit kumanda yung sakbay nga malipata, adapi man di suggestion ni provincial veteran ni Dr. Rodelio Bagawi, ni Sir, ni Mayor, no ada kabalinan na, ilimit tayo kumadya pagtaraknan. Nya, kahit mga saon, kumano ada kabalbalinan na, hantay ko mga agtatarakan kalagiti as-asidad dagiti balbalay. Tabiay ti may sae, no kas pagaligan kakarot ti nga adu ti bisita, lablabsan da, wano maging curious da, mapanda picture-picturean o kasi asidad da dyan kulungan, iso nga ti suggestion na ti man, no mabalbalin ko maadangay, di ko na tayo nga zoning, di ko mati talagang mai-separate ko mati, ayan ti tagtarakan, tapno, ang nga mahinanayon ijay kiamok sa pagkat adadagay babuyan ni asitit di hotel ang nga maiwasan gamin no ibisita kat maging curious oy may baboy doon tapos native pie unanan tong oy naiiba itong hayop kung kunada jay kas kada aduti bagabagada nga apan mas asitit da amo nga nagapugayam dagitang nga bisita ito infected areas so kas jay ko man ada kabalinan na tapno is high time mat siguro nga upgrade yo kasi ti bagyo ko kung naikat na day patay kasi nga ti man nga tourist area kat apay nga kasday siguro part of the tourism ng pirigat na maapektaran na no ada kita kastoy na problema. Okay. Okay. So we're trying to contact any Doc Carl from region, tatlo damagan tayo about the indemnity. Pero we're trying no, naguntas iti signal niya. Parehas ba ma'am iti symptoms ni J, di hang cholera, kan ASF. Tatlo, ma-distinguish di kas pangarigan ni Mr. Juan, ato di baboy na, at nakita na, kas lang nga may palit ko lang ay baka nung hag cholera lang na ito, at the distance nga ramitin na, or nung makita na nga symptoms iti kunata yung ASF, then at the steps dapat nga ramitin na, of course, numero uno, nung makita ba ito, kasi lang ay makasuspetsada nga, iba ka ASF na ito, na-report ko, kasi dahil daw. Dahil nga ro da kami nga mismo mapaspasol kami niya, kasi halos parehas yung simptomas na. Iso nga ro day requirement ni laboratory confirmatory. Tayhan mi nga talaga no bagbagada nga pa thyroid da kami siyempre trabaho mi day dato very particular kami kumano anya ba di may nga sintomas nga mang kitaon kat ASF data iti kaadwan pero hindi kaadwan kat halos parehas yung sintomas na iti hagpolino so nga nagrigat nga maibaga hanggat awan ti confirmatory lab test na. So, blood samples lagi maala kadagi affected animal. So, nang mabalbalin, kung natay latang na tentative diagnosis, antay na ibagbaga nga, ay, ASF data, ay, cholera data. Nung mabalbalin, ti term tayo, tada kami isuti diagnosis mo. Tentative. No, may confirmatory diagnosis na na-submit nga blood sample sa amin kunang ASF. Kasi yung kasada dyan natin. So nga, ibagbagami nga positive iso na kasi in my result. Out of the manong samples na na-submit at the talo na may later examination ka no, halos amin nag-positive. So, one. So nga, kasjay, hindi na iso nga no, by merely seeing that animal, hindi talaga nga maswertong ako na nga, ASF data.
hag kolera dayta kami nga makuna hanggat adadiyay laboratory. Okay, so the best thing niya karamidum tayo no datakada kayo may kataga tayo kutarakan ng baboy no ta makita yung wala ko nang maglaladot nga very keen observer tayo kung mga tagtarangon tanong makita yung adda itikan karkar na no na dumduma nga attitude kuno aramid kadi kay baboy tayo ngay kat awawan tapos na no i-report tayo ka umay nakitaan ta kuna tayo nga ro di pagsasawa iti English prevention is better than cure. So, nung nakita mo nga may isang nga baboy mo nga ito medyo aglaladot at mabalin siguro nga alaon mo ta i-separate mo. Tama ba, Dok? Mabalin na nga i-isolate daytan tapos tikas ta nga ito kung na tayo nga mapreventaran dayjay na dumapay nga tarakon. Diba? Kasi simple lang kung na tayo nga steps nga aramidon tapos tikas sa mapreventaran. Kung dito tayo ako sayangan tayo kumadyan may salaon ng nabuyas pamatay na ito tayo dakkel na pumaw na ita, di ba? Kung natin, nangina iti baboy, nangina iti feeds, kanyo po na nga, anak pangalan, iti araso, di ba ganyo daw magtagta, isupay. Nga, nang baka no, di sa ulo ko natin yung isupay, di ipakan mo, isupay mo iti magpukaw iti, ako na tayo nga, uunan. Di ba, Dok? Tagtaragang ti baboy, bakit asi-asi ko na dito matarakan si baboy din talaga it involves a lot of money. Diba, Dok? No, di talagang 5 kung nang matarakan mo, ginatang ko ulit ko na tayo nga din kalalakaan ng buyas ng 5,000. Kasi sunod di 25,000. Diba? And then yung fees, yung pakpakan mo, binakan mo ti manong, halimbawa, 5 months ang data. Dapat mabalin ko ba ngayon? Kumunan niya daw. Tapos hanggang nga nagagnad, hamo nga sinunod yung protocol no sa nung galaga, very reluctant tayo, relax tayo nga awanan iti sakit. After na kabigatan ka, adang tugayang iti, kung na tayo nga na-infektaran, ay tatawanan diba? Sayang. Oo. So, sakbay nga, ako na tayo, malpas na tayo programa tayo, nagpaspas gayang te oras na kasamang Rafi, yan, napinta si pagtutungtungan tayo nga, ako na tayo, nagalisto mo ti pa nagposipos iti orasam, kung kumaigalot na rin kasamang Rafi. So, anya, hindi ko na tayo ma-reiterate tayo bang aramidon, takno, i-remind tayo, dahil hag racers tayo. Hanlaan nga iti sagada, hanlaan nga iti natonin, hanlaan nga iti body, but entire Cordillera Administrative Region, particularly iti Mountain Province. Okay? So, naibagata tayo nga, iso ti industry tayo, iso ti livelihood tayo. So, ti pagpaganat get me, aywanan tayo kuma. So, maipagabaga kada meeting, kada seminar, o ang kanya pagpakan ti arasaw, kung na tayo nga kanayon, ti may isa nga kurang dagitoy farmers tayo, dagitoy livestock raisers tayo nga na-observe mo. Di pa nag-report, pirmi, kibutang da nga ag-report. Dahil ti may isa nga kurang sa tula ag-report, no handa nga kaya, kat pa nga siyomat, ang kami nga magician, ang mabaling nga apang kami itudo iti one, ijay kat tumardong amin dagita sakit, iso nga pang pangasyo, takasla ijay case, ijay natunin timan, kuna manungay kinag-report. Nungay kinag-report lang ti mabayadan in case nga ada nagpaisuday ta indemnification. Wala ko yung mga Dok, no day ta ipagpagang nag-report lang. May sa adi. Kat 40 na hag-racers ti infected. Apan da lang, siyempre hindi pa nag-surveillance in this listada. Actually, dagi ay willing nga mang isagmit ti bagbagida, mang acceptor panagsakit ti baboy da, may sa kang pinag-report ko dyan opisina. Kat dayta, encourage mi ka nga lang kay mabuto. Kas ano nga na matulungan kayo, no? Urayon nyo nga ang gana matay da kami. Naligat ngayon nga kolen, nga kabulan ti kajay. Tanong may sa nagsakit po at least nga, kung na tayo nga ijay, kapil tayo man ijay, iso nga, ti may sa nga idawdawat mo kumaadangan isik ada ko kuna tayo ada ko hospital no kakao dagiti dadakkel nga babuyan ada ko hospital penyo kaya't na nga sa uwan
no ada hospital penyo, ijay ti kanayon nga las nga papananyo, sakbay nga panawan mo jay pen. Hanyo nga una dayta. Kanayon nga no ada, iso nga dayta naka-design nga kung ijay, medyo adayo ijay pigiri, tapos no mapangkajay trumor ka kuman nga kwarta nga dagos tapnohan mo nga apan ialis jay sakit. So hantay nga ko na nga agarami ka tikas ladakkel nga pigiri. Uray may isang nga pet lang nga pangitipanan nyo kadagay na sakit. Dagya kayo umay nga baboy, no ag-import ay no gatgatang kayo kadagay outside, dapat ada kumamat jay quarantine tenyo. So dagay ko mati i-upgrade tayo kada kita baboyan tayo tapno at least matulungan tayo. So no ada ka umay nga boyas, ada ko ma quarantine pen. No ada matagsakit nga baboy, ada ko mamati hospital ay sick pen pang nasakit. Tano every time nga so kastoy no every time nga ada umay ko mga shipment yung nga boyas niya matarak ninyo ang kay nagkudos sakbay nga umay bijay jay quarantine pen nyo wano lagi pagtarak nanyo i-disinfect yung pay kuma. I-disinfect every after operation at disinfect kayo. No, awan ti igatan nyo ti disinfectant, Clorox alone can stand, mabalin ti Clorox. Ngam as of this time, ang kay kuha adu ti supply media opisina, umay kay lata manulang mo kay mausar kami bijay. So, kasday ko matikas tatay i-disinfect tayo nga kanayon. Kasi no maminsan, hantay nga pa nag-disinfect, takanayo tuloy-tuloy di operation tayo niya. Matuloy-tuloy di operation tayo, ada tendency na nga, dagay virus, napintas unay di area, kaya dati agyan jay. Kano ada sakit, agigyan da jay. Ta napintas nga ron, ang nga madagdalusan, ang dagawin nga mapatpatay, uy, mayat ito'y, kung ada. Iso nga, iso nga nada kabalinan na, ag-disinfect tayo nga kanayon. Kada mabakantiyan tipen tayo, dalos, disinfect. Sakbay nga umay manon jay tarakan tayo, dalos, disinfect man. Kasjay. Kasjay siguro kasi iditi man, ikulungan tayo katanya di, bunguan nga kunanda. Mabaling yung idi, awan mo na iti tao. Kan idi, awan mo na dagita frozen foods. Awan pa isa matutag idita. Nung uti lagi pukat sa kalamakaраman ti karni, no adati agsuna, adati agkasa nga di tao, wala everyday pwede. Dapat dagita processed food, kat dagita ti kaakibat na ti sakit ng maminsa. Ngam, no, kas pagarigan si pagpani, Sir Rafi tatay nga Pampangas best, nga mabaling nga maapektaran, no, dagito idadakkel nga farm maturity, sir, katwa, dagita, ada nga jay quality control. Ngam, kami bagbagak, dagita dumagamin among tinegosyante, apan da agala kadagay nalaka ilaw day bagala. Baka pa'y gumatang dati cellophane. Ikabel na nga Pampangas best kawawa naman yung mga pwesto na nadadawit sa kalokohan. Mga nangyari dito, bagada nga safe dito nga shipment. Apan dagayang kasta nga may mangyari no maminsan nga iti manok nga ita-travel da no apay nga adalungsod kasi di last month. Apay nga dalungsod. No kurang gayam di apan dagatangan ni J Farm. Apan dagayam nayunan ni J Auction Market. So pwedeng mangyari yan sa karne. Kasi no kumurang piman di deliver da, mabaling apan dalang gumatang handa nga amumat no nagdalan iti quality control. So kasjay. Yun, so naglawag kay niya, binijay ko na tayong reminder ni Doc Josephine Dawan, iti manipod iti Provincial Veterinary Office, iti Mountain Province. So, sakay kumata digijay ko na tayo. Ulitin tayo man, digijay na ibagbaga, iti management karamidon iti farmers, digijay na ibaga ni Doc Josie, ay kat report any sudden illness. Nada makita yung
dapat karana ko na tayo, iti baboy tayo, may report tayo, iti office, iti municipal agriculturist or iti provincial veterinary office. Second, kung na tayo, hantay nga ilako, uno factor, dagiti makita tayo nga adda iti sakitnan. Ya? Kasi hantay amo, baka result iti carrier. May katlo, restrict visitors and vehicles entering pig farms. O diya, dagiti na ipagpagani mamaya, baka iso dagamit iti akin awit ijay sakit imbis nga kuna tayo nga free jayan mo nagi pinalubusan iso da nga dapan iso dagayang iti carrier. And of course, clean and disinfect farm facilities, equipment, and footwear regularly. Ayan, di mapangkaijay, mabalbalin, gibotas mo, agigyan ko maijay. Ya, tadi sudah no rumor no sobrang ka iti usar nga botas mo steady jayan itulungan. Tama ba dok? Ya. Okay. Avoid spoon feeding, di arasaw. Numero 1, hantay ko mga arasaw, hantay mapapat ijay makat ada di pas-pas ka, di ba? Oo, dadi ini ako akan mo ayo yan yung manana arasaw tay sa ayo tay panganpos putid ko, diba? So, kaya madagto TASF na dijay. Another, purchase piglets only from accredited disease-free sources. Yan, amon tayo, no, dahil pagkatangan tayo, tama nga no, yung nagkatangan po, infected kaya mo. Nakamalya, dati cases ka kasta mangkayan, tapos di mo nagkatangan na, handa nga yung pagkapay lang, may isang farm sign, kasi lang nga i-quarantine na, then after that, tatagayang infected so na. So, hantay ang mono, along the way, in transit na, or nagapumis mo in your farm. Yan. So, nalakag, correct. And of course, observe quarantine protocols and movement restrictions issued by authorities. Kung na tayo. Doon tayo ako. Hamot nga narigat na ito'y nasurutan. Kada ito'y nga ibagbagada nga ikat kung na tayo nga, para kada tayo. And of course, lastly, another strict biosecurity. Yan. Tapno maliklikan, iti kul nga lugi, takuray may sadik na baboy mo, no na yung piktaran, daktul nga lugi data. Oh, di ba? Ayan. So, thank you very much, Doc Josephine. Amok nagsapang unay. Dahil di pa nang imbitar mi kanyang, nagsapang unay, di pa nag-ring mo, but still, because of public service, may that intend po, dahil tinagundaway, itong programa tayo, nga DACAR, agritungtungan, at napagtutungtungan tayo, dahil ako na tayo nga, rumbong nga aramidan tayo, takno maliklikan, itidakkel nga lugi, kanya iti bawat pamilya, nga agtataragan tamo tayo nga, iso dahil iti Mountain Province, iti Cordillera, iso iti Maysa, nga source of income tayo, dahil panagtarakan iti baboy. So, no, hantay kayat, nga totally, nga maiban iti Mountain Province iti panagtarakon ti baboy surutan tayo dati makunpuna nga biosecurity panang alaga iti baboy tayo. Dok? So, in behalf of the provincial government of Mountain Province, headed by our very own Governor Lacosan, and the provincial veterinarian ni nga ni Rodelio Bagawi, yaman unay iti oras nga ipalubos yo nga uray man lang no iti ay ising ako na tayo kat nakatulong kami. That manan, good luck kanya yung swine raisers, kan salamat manan iti oras yung anak din. Thank you very much, Doc Josephine the One. And of course, we would like to say thank you very much kay Doc Bagawi for allowing Doc Josie to be with us in our program today. So, by next episode, kasama Rafi, we might be having also our livestock focal person, Doc Carla Pigis. Up to amun tayo man, kakadwatin ko matatap via phone patch pero hanggang napinta sa signal. So, amun tayo mamon to kasano DJ, may sa nga ilyaro nga kanya ni Doc Josie may na indemnity. Amun tayo no kasano ba ito sitwasyon? Iti da ito'y bakon ko na nga indemnification para kadagitida nag-report, piman na depak, DJ da alaga da no masanot ki situation or updates kada DJ na nadipak nga alaga na. So, thank you kasama Rafi, itinagad na ron iti Regional Executive Director ng Department of Agriculture, Director Attorney General ng Duwayan, kasama iti duwang Assistant Directors na, Director
Danilo P. Dagyo and Dr. Arlene M. Sagayo. Pinumudi biyan Chocolate Valenciano, gawin sa yagsapat ako ngayon. Okay, so nakita ako nang nagkatayo amin, itinaibingan ni Dr. Josephine Dawan, kay ni Madam Jubilina Valenciano. Naganulig itinaibingan na kagayam, ito'y matlapating dati oras, iti car agri tungtungan. Naimbag, lagaw kada kayo amin, laawan, nabas. Inkay nangigan ti DA-CAR Agri-Servisyo. Sagot kada kayo ti Department of Agriculture, Cordillera. Babayan iti Regional Agricultural Fisheries and Information Section. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon.